Chief Minister Puzauram Thangahova Voina Council of Ministers Chukhomin District Thar Pathum Ramri Rainfield Dan Turan Ngaitwa. NGO Coordination Committee Bultuma Pol Shang Ayo Chukhomin Draft National Education Policy 2019 Zu Himlawa Hanchat Hu Soyin Daudalantum. Sibay ule tuna chanchin Kim Changzokin. Chief Minister Puzauram Thangahova Voina Council of Ministers Chukhomin District Thar Pathum Ramri Rainfield Dan Turan Ngaitwa. Chief Minister Office Cabinet Roma Minister Tehi and Chukhoma Sorkarin District Pathum Ahon Bel Saitwal Khozole Nathial District Ramri Turchin Siam Felhi Agenda Pangaya Tello Additional Agenda Aludania and Tutluk na Kim Chang Shathe Alaniri Lawane. Kumsang ni Pariata District Headquarters sa Laupuan to Saitwal Khozole Nathial Tehi Atakadin Anitati Shatirna notification so June ni Tum Khan Sorkarin Alautitswak to a Sorkar Shatirna ang hian heng Kopatuma SDO Civil Pisa o Mek Tetsu DC Pisa a Lankay Ngalan ne District Headquarters Thar Patuma DC Tur Terwatna notification so Tunkar Thotan ni Khan Department of Personnel and Administrative Reforms DPNAR in Atitswaka DC Thar Tur Tehi MCS Officer Vekania Nathial DC Atan SIRD and PR Director Nilay Puvanal Moya Khozol DC Atan Joint Chief Electoral Officer Nilay Puh Lianze Lale Saitwal DC Atan Additional Secretary Post Chelmek Pusilal Pek Sangate Sorkar Chuan Arwata Nathial Le Saitwal DC Tehian an na an zom to a Khozol DC Thar Chuan Thotan ni khian an na azom don ni Asia ne DC Thar ten an na zom tran to ma se District Ramri Chin Tur Ero Chin Fel Alani Theiri Lawa District Headquarters Tharin Ahwam Tel Tur Le Tur Lau Chungchanga Akai Noi Khoinge Moza Tin an du dan te Sorkara Thlenin Mipuya te po an lo puang zar lok to ane Mizoram atlom ngai pol te intel khom na NGO Coordination Committee Bultuma Pol Shang Ayo Chukhomin Draft National Education Policy 2019 Zu Himlawa Hanchat Hu Soyin Daudalantum Inron khom na hi NGO Coordination Committee Chairman Puvanal Ruatan Akai Shwaya Draft National Education Policy 2019 Chungchang Soifiatu NGO Coordination Committee Secretary Pulal Machwana Chuan Draft National Education Policy 2019 Chungchang Chu Kumsang ni Som Pariata Member Pasari Obna TSR Subramanian Committee Report Be Chanadwana ni Thu Asoya Hedan Duan Chin Nwaya Hian Zirna Chu National Education Commission Rashtriya Shiksha Ayok Prime Minister Chairman Nwaya Central Sarkar in Kultura ni Dona State 10 Thunei na Zok an nei chin chu abodon ti mithiam ten an soyane ati Pulal Machwana Chuan he policy Nwaya hian he dan Duan Lailok Phena hian thil tamtak in phum ru a om theya namtlem zok mizo te tan chuan a himlo thei hle dona sa khwa thlenga hong nei thei tur ani ti alang theiane ati Pulal Machwana hian zirna chu mizo te a chuan mizo culture mila kalpui an du ti asoya Hindi Sanskrit votlar tumna emo Hindu culture ne na in miltura zirna kalpui chu than tilauti asoibok Draft National Education Policy 2019 soihona hian tlom ngai pol le zirlai pol ayo te baka zirtir tu pol sang ayo le mithiam sombik te antela sarkar lai puin rotna thlen thei hun tura adwan tun thlani somthum pakhat aral ma in andu lo lai te Central Sarkara thlen ni se antia NGO Coordination Committee kai shwayin hedan duan lai lok lo nalan tir ni se antibok Mizoram le Assam Ramri Buai ngai tu Turadin Core Committee nimina aizola thukho min tun hnaya Ramriya Assam lamin kutan thak chu ti top ni se anti Zonet Changin MZP President Puh Ramdin Lianaren Thlei Chuan Core Committee hi Chief Secretary Pulal Nun Moya Chuaw Ngau Hovin an thukhom ti asoya Bairabi Bula Musulman biakin chhia sakthar le ani thu le ahung na sira indang pakhat le dor po siamani thu thutkhom na a hian soilan ani atiya hemi chungchanga hian Golosip DC le Kachar DC te chu inbetura wa man na siamani ati Sarkar lai puya Home Ministry Joint Secretary Aron Kaltumin helai bial hi atuma ma in kutlak lo na tura da ani awangin heti chunga Assam lamin kutan ron thak le tun naya Musulman biakin chhia sakthat le ani chu thil diklo ani thu meeting kai shwai tu Chief Secretary po in asoiti Puh Ramdin Lianaren Thlei hian asoya bungroda na tur ni an soi Assam type in sak mek le na tho lai te chu ti top tir ngal turin Home Department official te chu Chief Secretary hian
ashil ngal ti asoi inner line reserve forest chu Mizoram chung nge ni ti thut khom na hian soinon ania ahum hal ko nga chakzo ka malak tulan ti thute leilet enkol po a thei chin china mizo te nge yin thok thei se an du thute namdangin leilet an enkol te chu nei hlen zelan tum ti po soilan ane pu elramdin lian ren thei hian bairabi bula asam sarkar malak na ti top tura Mizoram sarkar in a sha tir na chu zomani MT an enzui don ti asoya ministry lamin an ngamani chuan official lam chuan malak an ngam ti nimina chief secretary hova an thut khom na borwa ka tangin alang thei ti asoi heti la hian kumin march thla a MZP in document a thelu to home department in an lazir chian lawa wanga an lung oi lo na chu chief secretary hian an lo zir chian tur tho MZP te hi ashil ti puram din lian ren thlei hian a soiboka thut khom le hunatan thlathar ni ruk an ruat ti a soibok MZP president hian zofa te chol bok sakan tumna hmun chu Mizoram chung ani awangin an sak theilo chan tur an shelo ti asoya sak nge an latum ti asoi ei rok thu buai nei khopa sarkar sum manga in lak million le thu nei na man swal chu politics in atumani lo ti MPCC president Pulal Than Holan asoi voina an party office congress bavana in khoma Pulal Than Hol hian chief minister nilai puzoram thanga chungchang asoina ni yangai thein political party chen kha try to te chu politics manga ma ni in ti hausak antume moti turin ei rok thu buai hialan neya vaibel setam tak man saktur engtin nge an nei thei ti chu zo na lian takane ati congress kai shwai sarkar in Mizorama medical college masaberadin chu postgraduate zirzom theina turarwa man research center ani ngal bok ti Pulal Than Hol hian soya adin na a tha engma tho velo an sarkar masaka ti chevek tu ten za na nei mia lova mani ming choya Zoram medical college ti an thak ringot chu in zalo na le in musit na lian takane atia congress in thunei na an chan le masak bera medical research center ti a thak le ngalani tur thu asoi Pulal Than Hol hian tuna hian mi puiten congress sarkarin na lo tho te an thira sarkar kalmek na tho dan an thlir boka mani thutia mading chen congress party hi kai thole an chak hle ni inalangani ati he in khom hi MPCC general secretary Pujon Siam ko ngan akai shwaya MLA Hlui Pu Joseph lal him puya le puti ti zo than sanga po in thu an soyane Chief Minister Puzoram Thanga Hova voina Council of Ministers thukho min sarkar in rel bol na kai hnoi thil poimo chi sang sang an ngai to ando rel zinga sipai bang te sarkar na an lu theina tur dan duan lailok the draft Mizoram ex-servicemen re-employment in civil post rules 2019 te Mizoram Health Service mile sa te pension hun po sei chungchang te kang mei la ka him na tura dan siam chungchang te indo pui pani na hun la ya sipai chang te le an boral san an nu pui te ba ka second Assam regiment ti top ta ka sipai chang te chom dol na ti pun chungchang te atela heng ba ka hian Mizoram ma sul nu hlui poimo te hum hal na dan ding lai siam thadot na le Rusan Waya Assistant Professor Post Somsari Pani Chungchang ngai tua non tura rot na lut te po an ngai tua zinga atelane Mizoram Assembly in Mizoram mi dik tak chin chia na tur the Mizoram Maintenance of Household Register Bill 2019 apas to tun thlenga lapom pui du lo tu larsa Professor Jagdish Mukhi chu Mizo nam mel mani hiala an chiat tho Prism Party in an soi Mizo nam him na tura Mizoram Assembly in Kwale tuite chin chia na tur dan the Mizoram Maintenance of Household Register Bill 2019 apas chu thilom takani la yin larsa pina pompui do lo chu sha thiam haranti thu Prism Party hian an soya he bill hi pom thwai turin larsa chu an nge na ne Prism hian Mizoram in inven him na dan tha anei te nexor chho mek zelani a Myanmar a zo na thak tenen zalen taka anin kalpo thin na po ti top mek ani a hetiang ani mek lai hian Bangladesh atanga namdang lo lu theina tur Citizenship Amendment Bill ti puitlin tum mek ani thung ti an soya state danga tanga namdangin mizo te han chim theinan inner line regulation po chia tum mek ani bok ni asoyem heng chan sang sang te awang hian mizo te chu an har chua nam him na na malak tlan atul hle ane anti International Day of the World Indigenous Day Pualin Zoro in Zofa te in sui khom le na lam tluang soi ho na vo in khan aizola abwat sai Zoro President Pu R Sangko le General Secretary Pu F Lelwat liana te kai shwai na hnuaya Pulal Kholia na thuziak
zofa te in sui khom le na lam tluang ti le Professor Jangkhongam Dongel Thuziak Zoro and UNDRIP with special reference to self-determination ti te zir ho ane Professor Jangkhongam Dongel chuan tundin huna UNOWIN twaljo nam ti ham thatna dan enge moza da siama zofa ten aman tangkai dan da pangaya ni atia politics thila ramri omma se thisena inzom na ero ramri in adang theilawani ati Pusilal kholia na chuan zofa te in sui khom le na chu zoro thupui berani thu te engtika emo chuan in sui khom le hun an nga thlen nge an be sei thu te asoya zohna thlak u naw chaklo jok te khai chwa chu a chak jok te na poimo le ti turani ati Mizo Writers Association in Tuntha ni som pathuma tanga ni som pasari chunga aizol vanapa hola bookfest kam writers meet an buat sai tura mi pui atam thei ang ber chim turin an ngen Voina Aizol Press Klapathu Thar Lakhom tu ti an komna organizing committee chairman Pubilal Thanglia na chuan bookfest kam writers meet an buat sai tur chu mizomi puiten le khabu tangkai na te poimo na le a hlut zia an sha thara mantlom zo ka le khabu thatak tak le theina hun rem chang siam le khabu chia that na le tangkai na an mu thar le na turani ati bookfest kam writers meet nei tura hian ani khatna a kumin bi ka le khabu chhuak thar le a hlui chutnon po arwala tang zar ani dona heta tel du te tan an pol shwai tu te hne na in sha tir theireng ania ni som pathuma tanga ni som paruk chung bik chu ni tin chokmadar som pakhata tanga tlaidar nga thlengdor thein anin phodona atop ni August ni som pasaria Treasury Square a MZPP sapuya conference hall a chonudar khata tanga tlaidar nga thleng writers meet nei ani dona heta hian le khabulo ziak to le atui mi te chu telvek turin an somane Bookfest kam writers meet nei chung hian le khabu sang te chu za asom ni atanga somnga thlenga tloma zor ani dona le khabu then khat chu pakhat leitan pakhat athlona don thei tura remchan na siam ani don bok Thotan nia khozola an na zom tur khozol di si thar le SP thar te lodon sondan tur relin khozol khotlang shwai tu te an thukhom Khozol joint VC bultuma khotlang shwai tu te thukhom hian DC le SP thar tur te le an ma ni shwai tu tur sarkar mi poimo te chu tuivol kama lo hwa ni se an tia chal thei ko na changin khozol khopui chunga lir thei nei zong zong in lo hmuak se an tia zai ngen YM hola joint VC chairman kai shwain district tharalom na in khom nei chhun zom ni se an tia ni Tenzol Khochunga Zirtir to Intel Khom Napoleon Ber Tenzol Teachers Association in Tenzol Higher Secondary School avo in Khan Annual Conference an mang Zomalama an President Pupi Silal Ro Puya Kai Shwa Yin Ro Reling Khom nei ania an Pol in Kai Shwa na sang te Komin Chunga Zirlai te an ma kho hun ko mu na Career Guidance Awareness Campaign buat saidan tur te an soi hawane in khoma hian an member pension te an thaba ka shwai tu thara an thlang bokani Zo Indigenous Forum ZIF le Pang Zirlai Pol Joint Headquarters Aizol 10 Draft Indian Forest Amendment Bill 2019 chungchang voin khan Aizola an Zirho Zo Indigenous Forum Vice Chairman Pulaldin Tharakai Shwai Zirho na ahian Zo Indigenous Forum Director Albert C. Haukip le Pusidal Remruat ten thu an soya Draft Indian Forest Amendment Bill chu namtlem zok le ramngobe chhana khosa te tan ahim lo ni in an soy Pang Zirlai Pol Joint Headquarters Aizol President Centenary Silal Zaomale Prism General Secretary Po R. Elian Tluang ate po in thu an soya Zo Indigenous Forum hian pang namzia rang le namlam chi sang le tongte aral mai lo na tura von that konga Pang Zirlai Pol te hi an pui me kani MJS ya ha district member 10 Jal Shakti Abhiyan Scheme Nwaya Green Day mangin sia hale tuitlok in kara thingphun natlangan nei thole ni za na lungphu chole boralta DRDA Project Director Jal Shakti Abhiyan Nodal Officer ni bok puti vanal mal som sang ason na le sha jeng na pualin MJA member te hian thingchiak te hi an phun ane India ram tui harsat na district thanswa za ni somsari zi nga sia ha district hi atela he harsat na sukyang tur hian Jal Shakti Abhiyan hi sarkarlai puin adwa ngane Longtlai veng pui vi si chu huam chunga khotlang thiang hlim na turadin VDC ten rakzu an man tukin khan longtlai khodaya an leibwa longtlai veng pui vi si chu VCP pusilal ro puya kai shwaya din Village Defence Committee hian ruihlo do ko nga ngor takin ma an la a an zuti chhiat hi twal chung re ta chutin
cheng noi khat sing ni hu ani voin khan aizola kholum lai berin celsius degree som thum pakhat point pali ani a avo lai berin degree som ni pahni point pali ani naktuk inrin nia chuan kholum lai berin celsius degree som thum pakhat vel avo ber lai in degree som ni vel ani rinani jing darli le minute som nga pahnia ni achwa ka nga tlaidar nga le minute som nga pasaria atlale ang Chief Minister Puzauram Thanga Hova Voina Council of Ministers Thukhomin District Thar Pathum Ramri Rainfeldan Turan ngai to NGO Coordination Committee Bultuma Pol Shang Ayo Thukhomin Draft National Education Policy 2019 chu himlawa anchia thu soin daudalantum Khatizong kha chanchin thar kan ti chwa thei chu ani